It's your host Ltee Talent from the Naledi Community Radio. Today re mo Naledi, re na le bontate wa rona ba patrolang around Naledi. Baholo nna ka lebitso ke nna Lethabo Pule, ne ke kopa le itsebise. Nna ke nna Lehlohonolo Morwe, ke dula mo Naledi Station. Nna ke nna Lucas Molefe, ke dula ko Tladi. Ke Lazarus Masina, ke mo Naledi. Ke Thabo Motlong mo Naledi. Ntate kopa le botsisa ka di one le ka learning ho patrol around Naledi. Ke patrola re ka year 2000. Ka year 2000 there's ntho e ntseng re qale this thing. Crime rene se le kholo ka mo location la rona. That's why re ra bona re no re qale ntho ya patrola to make our community safe. So according to you, Likai around ba patrola mo Naledi? On a plus minus 150 mo Naledi. Mar re sebetsa ka di sectors tse tre re na le Tladi, re na le Mdele, re na le Naledi. A re kopana around ka fela re ka ba more than 500. So describe a problem, maybe lile so le tsama kaofela. Problem e lekileng la kopana le yona le kaofela ko lona. Yeah, the problem re bana le problem ya batho ba se ba tshwara po ba tsamaya ka dikoloi, and then go ngo batho ba mo koloi ba nke dintho mo mothong ba kene mo koloi. Re bana le problem ya o chaseana le bona, but ha re tsamaya ka maoto ba tsang crime ba tsamaya ka maoto, we arrest them and then re batla le backup ya maponesa ka bana re sebedisana le maponesa. So how do you solve that? Ya dikoloi le se ke yona problem. Le zamile jwang kopana le yona re le za mo most of the time our sebetsa re bana le koloi e patrola le rona ya sponisa just to chase ar ka bana le bothata ba dikoloi tse tshwarang po re user van ya go police station together le maponisa. So e ke kopa o mong le mong a ikarabele go ene. Wena as patrolling officer, what do you want to succeed? As a community patroller ntwe re etsang ena first thing priority ya rona pele ko make our community safe, ya bobedi to create jobs amongst us. Ba bang ba tswa dikolong mara bana di tšhelete tsa tswela go pele. Re na le di channels, re na le bo youth desk, re na le bo victim empowerment ko police station just to empower youth e ngata e senang tšhelete ya go ya ko sekolong. And then ntho ya rona e hantle re create a job for youth. Le nna ke a mosakana se a se bileng ke tsamaya magatong a hae. No, ke se konna le nna se so far re batla bona re tswelletse pele le youth ya rona e tswelletse pele, crime e fedile ka mo re phela hantle normal. Thanks. Ntho e re le mo yona rona re shebile hore pleke re dula mo yona hore e dule le safe, e dule e sena botlokotsebe, ebe batho ba dulang tje ka pele ho no sena bokebekwa, ho no sena letho, ebe ntho tse jwalo. That's why re sebetsa le maponesa hore re etse dintho hore di be right. For patrolling no, have you received any training or something, or levetse ba libitsa ba re ba kopa le thuse le patrol around Naledi? We did have a training from Department of Community Safety. Re ra lo trainer ra thola le di certificate ra awardwa le ka di certificate le di mentlele tsa le job e re etsang, because the record ya rona within 6 months re patrola ka moara area rona re kgonne ho tshwara batho ba 26 le di unlicensed firearms 26 within period of 2 months. So how long did it take for you to train? Or lefetse training ya lona nkile how long? The training ya rona ne nkile 2 months. Only 2 months re ra trainer ra ya le di workshopong ba re jwetsa how to handle the cases and then how to search le motho and how to talk le batho. So like maybe mistake in the line of duty, maybe
let's say ba attack-a nkgono or something e bo fihla motho ha re wa attack-a back maybe bo mhlaba or something le kile la ba le such mistakes or any kind of mistake e etsahetseng on duty? No, a isale re fomme this thing rona azange ra bana le casualty, azange ra bana le one rona le malang maybe re lwana le ditsotsi or re prevent a crime. Since re qadile ka 2000 azange ra bana le casualty mo rona ka bana we work as a team, motho ha ya lo etsa ntho a le one. Ke leboha nako ya lona, and please keep protecting our community as le sure we protect ka mo Naledi, Tladi le Komdeni. And guys, as le utlwile bontate ba rona ke bona ba re protectang around, so le rona re tla feel safe ro walk around. Please stay safe.